باش خوندکارین هیجا از ماموسا شموس محمد بورما برانش جواکناسی آمادایی سیسی وانه اما ایرو لسر آبوریا دموکراتیک و کومینال مروفک دکیجان شرطی دبه دکیجان مرجی دبه چاوا کو بکاربه جیانا خواه کومینال بکه آبوریا کومینال جی آلیه تو مرجی و ته هیزه که نکار وره آستان کرن دما کومروف بخوازه جیانا خواه دموکراتیک و کومینال بکه و آبوریا خواه جی لگوری و چه بکه و تو شرط و مرج تو نکارن و آستانگیل پیشیاوی مروفی چه بکن شرط و مرجن در و یانجی ین شنبری تنه دکاره آوا و ریبازان باندور بکن آدیار کر برامان وین چالاکی بریار و هزا پیک آنی نخواه جواک بخواه او جواک آکو دیار کره آکو رامان خواه به وین خواه به چالاکی خواه به بریار خواه به هزا خواه پیک دینم جواک که کو بریار دایه کومین خواه چه بکه لهر دره و دبن هر شرط و مرجیده دکاره آبوریا خوشی لسر بنگاه کومینال آوا بکه آبوریا کومینال لسر بنگاه دموکراتیک کومینال پیک آنینا همو چالکین آبوری ین دناوا کومینه ده آبوریا کومینال چیه؟ آبوریا کومینال آبوریا کومینال لسر بنگاه دموکراتیک کومینال پیک آنینا همو چالکین آبوریه ین دناوا کومینه ده پیک آنینا همو چالکین آبوریه دناوا کومینه ده آبوریا دموکراتیک کومینال فدیا کاپیتالیست او دانهوا سرمیانه کو وکه دجبریا آبوریا خواه یعنی دجبری خواه دبینه ناکه ارمانجی خوره آبوریا دموکراتیک اف آبوریا دموکراتیک دما کو کار دکه ده هندره کومینه که ده نش بو فدیه یعنی کومکرنا پرایانه قزنچکرنا برهمانه نا جبوی جواکه به همیه یعنی فیده آوه هر ایکمه لی همه جواک دورد سوده جه دگرن نرخ گوهرینه جی بمرجه دابین کرنا پیوستین جواکی و اشکره کرنا و یا جعالی جواکی و دپجرینه نرخ گوهرینه نرخ تشتین ایگوتین گوهرین بمرجه yani bir şart umarcın dabin kirina pevistiyên civakî û eşkerekirina wê ya ji aliyê civakê ve dipejirîne. Aboriya komînê dikare tenê ji aliyê civak gel netew an jî hêzên civakî ku di bingeha demokratîk û azadixwaziyê de biryara jiyana hevbeş dane yani evê ku biryarek dane ku bijanekê hevbeş bi hevdûr jiyan bikin bi bawerî û zanîna vê yekê xwe yani ev bi baweriya wan heye zanîna wan heye ev tiştana di hindirê xwe de himêz kirine rêxistina pêwîst saz kirine û çalakiya vê pêk anîne were damezrandin. Aboriya komînê di nava civakekê ji hev belavbûyî, ji hev wendayî, tu nirxê mirovahiyê navê nemayî tu carî nikare were rûniştandin. Ew civaka ku em bêjin wek sozekê di nava xwe de dayê ku jiyaneke hevbeş bi hev re bikin, di nava komînê de wê karibin komîna xwe ava bikin û aboriya xwe li ser bingehê wê komînê çê bikin. Bi qasî ku li gund, kolan an jî taxekê be di bajar, herêm, welat û heta di giştî cîhanê de çalakiyên aboriyê di bingeha demokratîk a komînal de dikarin
برێک و پێک وەرن پێکانین دەما کۆ مرۆڤ dev ji eziya xwe ya qezencikirina pereyê zêde berde û bi civakê re bibe yek wek soza jiyana hevbeş bi civakê re bide wê karî be di hemû cîhanê de vê aboriya yan jî aboriya komînal pêk bîne. Li gel vê di navbera herêm gel an jî çandên cuda yên hevbeş de dikare komînên hevbeş werin damezrandin. Em bêjin di bajarekî de gelek gel hene netew hene her wekî din ew jî dikarin komînên xwe ava bikin. An jî di bingeha demokratîk û komînal de têkiliyên aboriyê werin bi pêşxistin. Têkiliyên aboriyê yên demokratîk û komînal werin bi pêşxistin. Anha komîn û kooperatif di aboriya demokratîk de. Komîn û de komîn û kooperatif di aboriya demokratîk de. Di aboriya demokratîk û komînal de komîn û kooperatif şêweyê aboriya komînal paradigmaya wê rêgezên wê yên bingehîn û hemû têgînên girêdayî qada aboriyê ya hevbeş bingeh digire. Di vir de di aboriya demokratîk de çi bingeh têgirtin? Hemû rêgez rêgezên aboriya demokratîk û komînal ev yek jê û aboriya hevbeş û ya demokratîk evana hemû weke bingeh têgirtin. Ger komîn nebe, ger komîn tu nebe wê çil vêdekê çêbibe aboriya demokratîk a komînal wê nikaribe were avakirin. Ger komîn tu nebe. Di heman demê de dezgehên aboriya komînal ên weke kooperatif wê negên gazbin wê çaxê. Hemû çalakên kooperatif û komînan ên demokratîk bi şêweyekî bêkemasî ku karibe bi ekolojiyê re guncav û hemû pêwîstiyên civakê nas bike bingeh têgirtin û derbasî jiyanê tê kirin. Kooperatif têgîna hilbirînê ya aboriya komînal a demokratîk bingeh digire. Têgîna hilbirînê ya aboriya komînal û demokratîk bingeh ji xwe re digire. Ji ber me got kooperatif ew têgîna hilbirînê a aboriya demokratîk û komînal ji xwe re digire. Kooperatif ji bo naskirina pêwîstiyên bingehîn ên aboriyê ku xebatê bimeşîne bi wan ve girêdayî hemû hilbirînê di bingeha xwe hemû hilbirînên yên di bingeha xwe de pêk anîne armanc digire. Aboriya demokratîk û komînal çi hilbirîna derdixe hemû van hilbirîna ji xwe re armanc digire. Ê ku aboriya demokratîk û komînal pêk anîne kooperatif van hilbirîna ji xwe re armanc digire. Di aboriya demokratîk û komînal de weke komîn bi hev re jiyan kirin yan jî karkirin, parvekirin bingeh têgirtin. Kooperatif dabînkirina pêwîstiyên bingehîn ên civakê ji xwe re bingeh digire. Me got kooperatif dabînkirina pêwîstiyên bingehîn ên civakê ji xwe re bingeh digire. Tevlîbûna ji bo hilbirîna aboriyê ya civakê ya li ser bingeha demokratîk û azadîxwaziyê pir dibe, her wiha pêşî li bêkarhiştinê têgirtin. Dema ku aboriya demokratîk û komînal kar bike li ser bingehê komîn û kooperatifa, komînê xwe ava kirin, jiyana hevbeş ji xwe re çêkirin, kooperatifê xwe çêkirin, pêre hin guherînên nava civakê de çê dibe hêza azadîxwastinê ya di nava gel de pir dibe û pêşî li pêşiya bêkarbûn di nava civakê de namîne. Kesê bêkar di nava civakê de namîne.
bêkarbûn namîne. Kesê ku tu bêjî bêkar li malê rûniştî bi û jiyana wî pir asteng bi di nava vê civakê de namîne. Ji ber çi jiyana hevbeş her kes tevlî kar dibe, her kes kar dike wek sozekê me got bi hev re danin. Di birêveberî û birêveberîna kooperatîfê de rêgeza demokratîk bûnê ya aboriya komînal a demokratîk bingeh tê girtin. Ê ku rêveberiya komîn û kooperatîfên bike, rêgezî wî sereke ya aboriya demokratîk û komînal e. Ne her tiştî ji bo fêdeya xwe, ji bo xwe tenê, ji bo bercewendiyê xwe kar bike, wê ji bo civakê tevayî kar bike. Anha komîn çi ye? Komîn koka xwe ya peyvnasî ya etîmolojîk ji peyva Kurdî ya kom digire. Ji komê hatî, kom hatî. Rewşa jiyanê ya ku di hemû qadên civakî de bi rêxistin û bi pergalbûyî ye. Rewşa jiyanê ya bi rêxistin û bi pergalbûyî ye. Jiyana mirov bi rêxistin dike û bi pergal dike. Ango wataya jiyana civakî ya ku xwe di spêrê hevbeşbûn, parvekirin, alîkarî, wekhevî û azadiyê ye. Wataya jiyana civakî ya ku xwe di spêrê çi hevbeşbûn, parvekirin, alîkarî, wekhevî û azadî. Pîvanên komînê yên ku jiyana hevbeş gengaz dikin, vîna jiyanê armancên bingehîn, yekîtiya çalakî û reftaran e. Komîn yekîneya civakî, yekîneyên civakî yên bi erk û armancên ku di wataya civakî de herî pir hildibirînin, diafirînin, pêş dixin, xweşik û dewlemend dikin. Civak bi rêya komînê her tiştê xwe çê dike. Komîn me got yekîneya civakî, yekîneyên civakîn ên ku bi erk û armancên ku çi ku wataya civakî de herî pir çi dikin, hildibirînin, diafirînin, pêş dixin, xweşik dikin û dewlemend dikin. Komîn xwe tenê bi qadeke jiyanê ve sînordar nake. Yani tu bêjî komîn tenê di beşê aboriyê de kar bike, na. Komîn yekîneya jiyana civakî ye. Ku di hemû qadên jiyanê de bi rêxistinkirinê tê sazkirin. Dema ku komînek hebe di nava taxekê de ew tax heme xwebisaya wê komînê bi rêxistin dikin. Bi hevrebûna di êş û kêfxweşiyê de ye. Ew komîn. Ew tax heme bi hev re ne, êşek hebe heme bi wê êşê radibin, kêfxweşîk jî hebe heme pê radibin. Di komînekê de zarok, pîr, ciwan, jin, mêr hemû endam di jiyana komînê de berdewamkirina hebûn û erkdayîra komînê ye. Di çarekirina pirsgirêkan yan jî pirsgirêkên koçiyê dibin ku derdikevin holê û bi zelalkirina pêdiviyan re di zelalkirina pêdiviyan de derbazkirina wan a bi awayê guncav ê taybetiyên xwe li ser bingeha wekheviyê tevlîbûnê çê dikin û berpirsyariyê radikin. Her kes di nava komînê de pîr bi zarok, bi jin, bi mêr, bi çi bi erk û berpirsyariyê xwe li hemberî wê komînê radibe û hemû pirsgirêkên xwe bi hev re çareser dikin. Mercekî din ê bingehîn ê avakirina komînê jî demokratîk bûne. Eger komîn ne demokratîk be, tu tişt di nava wê taxê de bi pêş nakeve. Parvekirin, wekhevî, azadî û rêgezên din ên ku bingehên komînê ne tenê di civakeke demokratîk de gengaz e. Eger civak ne demokratîk be, tu carî komîna wan jî nabe demokratîk. Ji ber hişmendiya civakê ya ku li ser rabûyî ne demokratîk e. Lewma gelekî yani wê ew komîna ku hebe di nava wê civaka ne demokratîk de, ew komîn jî ne demokratîk be. Civak komîna xwe bi vîn û hêza xwe ya bi biryar û pêkanînê ava dike. Kooperatif çi ye? Kooperatif
تگینا و تگینا کوپراتیف لاتینی جی پیوا کوپریشن تی کوواته و آلیکاری کرن و شریکاتی کوپراتیف نفیدیا کارگه که آبوریه لی بله خود سپیر بریوبریا جوهری هفکاری پاروکرن و خباتا هفبش آنگو کارگه که کو دابین کرنا پیوستین بنگهین این جواکه جخوره دکه ارمانج جبو تشتیش جواکه را پیوسته وی دکه ارمانجا خواه اف کوپراتیفه کوپراتیف لگل کو سوده ددن جیانه که هفبش هر وها پیشی لمزاختنا والا یا دم انرژی کد و جدرین خوزایی دگره کاری که داویج سر ملی خوچید که سوده هم دد جواکی هم دد جیانا هفبش وکی دیجی پیشی لمزاختن لصرف زیده آوالا دگره انرژی صرفا کده صرفا جدرین خوزایی او قاسی تعدی مرو بگین خوزایی ریل پیشه حما دگره به وی آوایی به سرمیانه کی پر کم هلبرینه که برهمدار پیکتینه به پرین یعنی رسماله کی پر کم تشتین پر خوش دردخن هوله وانه عمل ویده که بدایید بو همه پرسه نرخاندنه به دور چهار سر بکن پرسه که آبوریا کل سر بنگه ها دموکراتیک و کومینال آوا بویا لیکولین بکه هونه لیکولین خواه دربار ویده بکن که آبوریا دموکراتیک و کومینال به پرانی چالاکین آبوری یین نرخیم بکار آنینه دحاوینه دگره چارچوبه خواه به وی آوایی اون دکارن لیکولین خواه برفره لسر وی پرسه بکن پرسه دوا آبوریا کومینال رواتیا خواه جکود گره آبوریا کومینال دکوده که رواتیا خواه جکود گره آبوریا کومینال رواتیا خواه جزاگون و مجاران جخوزایا جواکی و تایبتی این جواکی این سنجی و رامیاری دگره لو ما دبی دموکراتیک پرساسسیا آبوریا دموکراتیک و کومینال کیجان ریگزان دنگه جخوره دگره ده آبوریا دموکراتیک و کومینال ده وکه کومین به هفر جیان کارکرین پاروکرین بنگه تی گرتن پرسا چارا کومین و کوپراتیف پیناسه بکه کومین یکینه جیانا جواکیه یا کو ده همو قادن جیانه ده بریخستن کرنه تی ساز کرن تیگینا کوپراتیف مگو لاتینیه واتیاوه تی واتیا آلیکاری و شرکاتی و کوپریشن به انگلیزیه به لاتینیه پرسامه پنجا کومین و کوپراتیف خود سپیرن کیجان ریگزان کومین و کوپراتیف خود سپیرن کیجان ریگزان خواه دسپیرن بریوبریا جوهری هفکاری پاروکرین و خباتا هفبش وانه عمل فده که ابدایی بو بمین کیف و خوشی حتا وانه که نو